Zau tu clear tu ta chi bai la vek ule. Tun tum che subject dang deuh hlek karon chhop chuak dawn ani. Thlasang le ram huai ringo ta kanin sorbing lutu kani chuan kan doi zo vek palange. Khaile zan in chu Mizoram chunga thil thleng om masa le an Hming kan hriat lar tak tak si an ma ni kan hmu si lo thalak then khat te le an chanchin tlang puiron pho chua katum ve thung dawn ania. DIKLO le kimlo lai po a om nge yang ti karinga. Eng po ni se a hrazok te chau chua nan po ni sela a thao me. Kathuron chhop chua tur hi chi hran ka lor kho mani wangin Hriatzauna Huang tiin a thupui ka da a. A ziak tu e ro mi pakhatani. Hriatzauna Huang ziak tu te dika chong thu ser chip. Pakhatna Aizola Star TV lo thlen. Kumsang ha zakwa som kwa July tha Mizoram khopui Aizola Star TV alo thlenga. Ati chuak masaber tu chu Skylings ni in Mizoram mai ni lo. Notice a po ati chuak tu masaber an ni bawk. Skylings hi Anthony Chhuanvawra of Msvt khangin sang ha zakwa som kwa ari ruang le enge momai main bulatan bek bekania. Official taka hon tran chu kumsang ha zakwa som kwa pakhat September ninga ani thung. Achan chu Teachers Day ania. Cable TV atang hian mi tan fin na thar chuak se ti ril rupu in anti chuak ani. Skylings sian tui khuat langa officer ro an nei dai ani kha. Huna rei to ema studio ran tan chat hi hriat har to le. Skylings si atran tirte a chuan athar ti taka an pacheve viau mai. BBC News po an pe chuak tran mai lo. Skylings bun tran fe nuwa BBC po an telecast thei chawani. North East kahanti da chan po commercial cable TV na tuak kha Manipura khian sipai ho en tur VCR an play mai an chuat thin. Satellite atanga signal la a commercial live tu a chuan a masaber an chiang khop mai. Skylings in Aizola tang hian Silonga Star TV call zukbun masaber po an engineer an zutir thagani. Amma saberatana Skylings in North East Star TV an pek chua theina chan hi mun pui lama an unaw te an oma chin chang an hriat masak wang ani mai thei. Skylings in channel ti chua an chaklo na pakhat chu khang hun lai kha Gulf War hun lai ania. Satellite a khan BBC News kha anon kap kai khot lai thin kan ti thayang. Mizoram cable TV bultran masaber ma ni se chanchin thar lampuan hi chu an puang hmalu tuk bik lova. Kumsang ha zakwa som ko pariat chho bor vel tangin chanchin tharan puang tran chau ni a hriat ani. Chanchin thar puan na an tho atang chuan news puan an regular hle thunga. Ni tin tlai lama an puang thin. Chanchin thar chiar na hi an bultran nuwa chuan unaw zai thiam lar David ate unawa mei chajinga mi missionary nita MA sikha chanchin thar puang masapol ani ome. Chanchin bua claim lai deuh khan LPS Vision hi Mizoram cable TV masaber anga ziak a oma a diklel deuh ni na lang. Skylings thu nei tu tena LPS nei tu Sawma hi an thalak sak thing tu ania. Sawma hena Skylings sian cable TV le local TV en kol kop kha an man lo wangin copyright hi an pe veka. Ti chuan Sawma hen tang hian Skylings sian an subscribe ve le zawk ani. Aizola cable TV masaber nia hriat chu iTex cable TV ania. Republic venga din ni in veng hluinan connection pe kani. Tin Mizoram chuan base vision anti Mizoram radio nei masaber .2 buang thanga khan Star TV connection ape chuak advance khop mai. Serchipa cable masaber zual television nei tu puthiang apon kumsang ha zakwa som ko pahni kumatangin base vision atangin Star TV hi akhar chhong thin ani. Skylings cable TV hi kumsang ni le Sawm vel khan atil chiak ta a. Tin TV le video chiar pui kumsang ha zakwa som ko pakhat June thla khan Aizol kho pui huam chunga TV sangli za Sawm pali le video sang ni zathum somli pariat a om to. Pahni na Aizol le taxi
kumsang kha zakwa som riat hian transport department in taxi permit a pe chuaka taxi atlan tran aizola taxi nei masaber chu chan marven ko ran upa puchal dai lawa ani heng hun lai hian aizola agent an la om lo awangin sil chara puchal dai lo fapa in aman tur azu deposit ani taxi masaber hi ambassador car ni in ZRT1 registration pe kani taxi service thei tura a in pe nuwa transport department order angin khopui danga anti angin metar wa turania puchal dai lawa hian sumdong a kal fo thin Kolkata metar chungchang azuzot fia ti chuan metar vo in taxi chu atlan tran ta ani atira chuan taxi chuan man hi metarin an te zel thin ti na ani chu puchal dai lawa hian atran tir phata tangin amana khal ngal maya taxi stand mumal po ala omlo mipui khan la mol mang ve deuh nge ni hayar na chang an la hrewak lawa taxi khan hayar a hlo wak lo ani huna local zela puchal dai lawa chu a fapai na khal choka rei taka khal nuwa taxi driver atan lalni thanga an la anina khal chhun zom ta ani puchal dai lawa taxi nei hnu hian midangin an ron nei ve ta sup supa taxi nei masaber dot tu chu ti romana college nei tu puti romana ania ZRT2 registration pe kani pathumna mizo zinga bike nei masaber f thang lota pulo ta hian zoram buai ma kumsang kha zakwa somruk pakhata bullet bike tharhlak arong dum aleya mizo zinga bike nei masaber ani a bike thar hian gauhati te azuzina kazun te athi thot ati nge ani kumsang kha zakwa somruk paruk rambuai khan durtlang roman catholic father veranda a anhuchia a UP German thangite Berlin an chhung ko in Dimapur an tlan chia ani sang kha zakwa somruk pariat khan a bike chu durtlang atangin an la thale a silai mu fu na po a om lova alola him pialani hemikum hian vai sipai officer in cheng sang khat zanga velina leisaka a bike thalak hi mu tur om to lawani a chan chu rambuai khan an chen na in dor puyami chu akang wak maya akang chetela mu tur om talawani a dota bike nei masale ta chu puwan khamanau puwan bukate khatla cheng puba tate kuliko nami pol zakhu maten ni pu zakhu ma bike hi trim thandar ba tania somruk chobor vel khan pulal Hming thanga pian sons papa purawzam lianan alei sakani pulo ta hi mizo zinga bike nei masaber kan ti takna mizo ni thosi state dang ramdanga om pulo ta aya nei masa te po anom ma na mizoram chung bik chau kan soina ani palina mizo zinga quarantine khungshan masak ber Mangpianga tunlain covid-19 Saibuaia wanga quarantine te kan tam hle a mizo zinga natna hrileng tuara wanga khungshan masak ber nia hriat chu phar natna vei far kon khua Mangpianga ani Mangpianga Hming hi far kon khua upalam deuh chin chuan Mangpianga tiin an hrianga ma se a fapain a Hming thak sakin nalpianga tiin a thak sakani Mangpianga hi kumsang hat zariat somkua pathum kuma pianga nia phar natna avei ti an hriat khan far kon khua atanga hlave deuh theira kon hnuaya an chen na tur in an saksaka theira kon hnuaya a chen na tur in an saksaka thangte an doa ta chuan a chenga tu ma tlo an phal lawani he chen na hmuna hian anu puile a fapa te ber than thia wa chuan cholnia an vakan thina cho ei turan va pe thina ni Mangpianga hian phar natna avei ti an hriatir hian durtlang damdo ina te in en tirin an zukal thin bawk Mangpianga hian phar natna hi kum thum aveya kum sang ha zakwa somnga pathum khan phar natna in aboral hian kum somruk mi ani Mangpianga hi a chen na in khum hnuaya a thi huna thlan chunga tlalut nghal topa phum nghal turin a thlan turan lai lok ani chu aboral hian a fo palam pahni in apa hi mitui tla chungin an phum ani
Mangpianga te hi far kon kho hlui dam venga oman nia aboral hian a chen na in te po an hal nge an hal don zan hian far kon khotlang au po awin Mangpianga in hal tur tiin tlang au a au lawa an in chu an hal kang lua an ser kung te po at hi vekani Mangpianga te hi chung ko pa ngai takan nia puan le lo te nei tha in ser te po an nga thin hle far kon khobula lam thuam thum pia kung oripuk bula leilet hnuai berkhi Mangpianga leilet thin ani Mangpianga leilet thi far kon khua tho aizol tui tu venga chengta puchal thanga chuan a lei sak nge tui tu veng hi electric veng hi ani Mangpianga hian fa panga mi pa pali le mei che pakhat aneya kum sang kha jakwa somli pali piang afano pangber than thia wachi adam to a tuna aizol a cheng me kani Mangpiang hi a thi na mun theire kona alung phun lovin afano pangber le ladam om chun puthan thia wa hian tui thiang veng than muala alunga phun zawka a than lunga hian lalpianga tina zia kani lalpianga hi a thalak mu tur om lawa a chan chu far kona thalak a om ve ma fe kum sang kha jakwa somnga pathuma boral ania far kon khuwa hian kum sang kha jakwa somsari pani kum vela tangin thalak na nei an om tran chawani phar nat na vei awanga an khungsan masak te zinga mi ni le chu far kon khomi le sa sun iang ani sun iang hi far kon khobul thai dor khuwa barmaram ri depa omania kum sang kha jakwa somruk pariata far kona khokhom ani khan khom ni in far kon khuwa kan ti thai mayang sun iang hi phar nat na vei ti an hriat tir hian an in then oma an khung sang phota chumi hnuwa khung sang le in far kon khodai far kon kholui le khothar in kara tungkei phomun sir tlang dung thla mual top an da ani he hmuna an da hnu hian ada sanna hmun chu sonin tuidum pui kama an da a chumi hnuwa far kon khodai veng mor dewa an da le ani lungkei phomuna an da lai hian leprosy supervisor pickup zone chuan a en kola a thui tenen an khungsan na hmuna hian lalchin te an wachit sak thin ani tuidum pui kama an khungsan lai hian ramkal te hian chome da na ta siamin an da sak thina sangha te an da a sun iang hian sangha hi churon da to su ka e piang in zana tui pui bula thom hlo om hriat tur a om zia atia alo hlau thin ni om takani sun iang hi kum sang kha jakwa somsari pasari borvel khan abo ral nia hriat ani Mizoram phar kan ti hi Hansen disease tia hriat lar ani boka physician Gerhard Armener Hansen Hming atanga lo kalani phar nat na hi hun rei tak o thin in kai chon the nia he nat na thlem tu chu mycobacterium na pre ani pangana Mizoram primary school no pang upaber zawkunga puzawkunga hi ngau pakhua ania kum sang ha jakwa somriat pathum khan kum somsari pani mi ni in primary school alut tana ni tinaram na thokin athil phur ritlu tuka wangin abenga thalawa kan chakto silawa bible le khabute kan kom thei chuan chu lo liama kan ta na thian thatur aom hleinem ti in school kal kadu atia ama le ama ain hai ko ve ani ngopa primary school chuwa admission pa ngai takin ativea primary school zirlai no pangte bula azir lova abenga thato silawa atan zirtir tu bik lain school no pangjinga athu velo ti chuan a ob atangin atan ve ta ani tlemin thuilo te hachiar thaya tunma primary thuwan te po makdeu main nikhata an chiar tir thin hi tlaya alo ho hian asoi chuak thei vekani school ero azir zom thuilo an exam tir ve a first division a apasa sarkari na ngai event le a scholarship te po adong hialani puzawkung hi brigadier ti sailo chief minister ani lai sangha jakwa somriat pali ngopa han tlopon primary school mingin party or tir tua te po an mangani puzawkung hi afapa upaber chu f Saibuaia tunma excise deputy commissioner thin kha ania afanu chu meichelam thiambi doctor lar
Dr. Vander Shroi Gaini Dr. Ani Puzau kung hi sangkhat zakwa som pani kuma piang ni in mei ni som thum pakhat sangkhat zakwa som riat pariata aboral Puzau kung hi pana mai lo takle ma ni ke din tum tlat mi nin ka hria mi te anga rual aban phak lo na po nual mai lovin ti dan tha azong mai te hi mingai sanom takani parukna vanapa hall design tu Ar.Saithanzama Saithanzama hi Subidar Major and Honorary Captain Boilor Colony Leidle Thangkimilei Tein Kara January som paruk sangkhat zakwa som nga aizol veng hlia alopianga Zirnalama atluang hlea Saint Anthony High School Silong atangin kum sangkhat zakwa som ruk pariata metrika zawa PU Saint Anthony College atangin zirchun zoma BSc thatakin apas le ani Sukul kallai hian infiamna chi hrang ami sa hlea table tennis athiamin mizoti Hming thatu ani thin Silong MZP football team member ani bawk kum sangkhat zakwa som ruk panga Saint Anthony High School kallai Junior Air Certificate First on NCC ahlo chuak bokani kum sangkhat zakwa som sari panga School of Planning and Architecture New Delhi Bachelor Degree Second Division apasa Zoram thangane Mizojinga Architect masaber anlo nita ani apa hi indo pui panhi na Japan ral dawa atop thlenga telve thakani Saibuaia Tranlaya atho thata wangin Assam Chief Minister BP Chaliha chuan Silonga mun laili tak Bombfield Road tuna Silong Mizobiak in bula in mun apenge nge ani Vanapa Hall sakran don hian bultanin a designa aboral santa ka wangin midangin an chhun zomta a Vanapa Hall satu hi Minister Trin ke sang thuam ania kum sangkhat zakwa som sari pakwa tanga sangkhat zakwa som riat pathum in kar chhung sakani Vanapa Hall saklai hian thir quintal khatcheng zathum cement bag khatcheng somthum mistri ret cheng somni helper cheng Sawma roi thei alani Hming tur hi Assembly House a ngai tu ania rotna hrang a oma ex minister pusi vulwai rotna Vanapa Hall ti chilung rual taka pomanita ani PC Sarkar Laya Chief Minister Puthen Phungan ropui takina hongta a Vanapa Hall la pulal Hming thanga phua chu USA omta lalrin moin radio akhunga alar hle thina ni kha Vanapa Hall a konsata zai masaber chu jasi lal rawa ani thung pasarina no panghuai sen thandama he thalak hi no panghuai sen chongkleng kha chuak lal thandama Mizoram Chief Minister masaber Lawrence Chalchungan huai sen loman Jivan Raksha Padak ahlan lai ani hei hi rambuai soi khom bungtlanga anom lai sangkhat zakwa som sari parukum khani puchan damai huai sen loman adon na chan po a thian pa rin siama rulin adol tur a chan chuak ani kha rin siama hi piler khuwa ania police atang ta in ka hria puchan daman a thian pa a chan chuwa chungchang kan no pan lain hindi subject a bahadur larka tiin kan zir thin nge pariatna zirtir tu pulal enga hriatthiamna rem thin malta hlahit zirtir tu pulal engan bawng ka zongati aidu khothal aidu khata zirtir tu pulal eng lian kha ania bawng a zon hian a fapa tluang te hnamte mizo palar nen bawng hi an zong dun ani pulal eng lian hi ser chip DC masaber lalkungin hnamte MCS pa ani bawk pulal eng lian hi kum sangkhat zakwa somkwa pasari aboral he hla hi puke silal vunga phu ania zoram thupuan chanchin bua khan abong bo thu pu enga hian awa chu atira zoram thupuan chanchin bua thu in person tak chu ani atanga he hla hi lo ir chuak ani pakwana parizun zai thiam lar masa pi vanlal ruati hlahit em mai parizun phuana chan azun zam ber pilal than par nge yani
a hmela tha in hla phua chan tlak hial chu ani awme a phua tu ruat a zo te hi pari te na hian la leng ve thina hetiang vela tanga helhnai hi lo piang chuak ta ani hmel pari pasalero doctor lal sang lian a late ani